MeghalayaPost.news. Myntri rengba kajela Conrad ke sangma menta ka sengiu la Shim ban penia ya kajingyalang ban Ïatai ne ya bishar benia ya ki Kam Pynroi bopher bala pentri kam hatura kabla coach ka jar lai spa lai poi Klur tingka hagani kajingyalang la Shim taru documentary sorkar bakentup yo Timothy di Shira bat usan bor sulai harungkat kajingdan lang ki he officer sorkar la yathirni Ïatai ru bagatura integrated administrative complex kabla mang hadu shispa andrupan Klur tingka lakmi lenti ban pendap no hau benai nai lur arajar ar punyo kiwei ki project badang penia cha ki kentup ya ke PA sangma sports complex ke patogen sangma stadium bat ke Tura technology park ki Kam Pynroi ki bidang hab ban penitenat bat penwandur ki kentup ya convention center pelgatory circuits and hospitality complex heliport bat ke Tura water supply scheme lai tairu Halor ki project ki Kam Pynroi balamang hadu arspa sau puar point nyup sau Klur tingka balapan kreru ban pelaj ya ke tenda nalor ki te ki Kam Pynroi ki we ki project ban kelum lang ki kentup ya ke najing bazar bat ke cinema complex SMELC building ke Tura City Park, ke Active Aging Center, ke Kids Zone Armal, bat ke Tura Promenade, shushu kiwei ki project, ke beladan hakalenti ban pentri kam balamang hadu, shispa san Klur tengka, ki kentup ya ke housing complex, archery complex, bat kiwei, lada kanylang ya borok ke jing penut pensam Halor ki kam, ki bedang hab ban Pynroi hatura, kalakot syakasia jar kendai spa arpu plak Klur tengka. MeghalayaPost.news.